Kalong ko kubor kaban penlengo iki babon kireu patba jong kejela kam tam iginong kersan jong sengsen perthai United Democratic Party UDP. Namar bo uwei ni ginong elam ubala rem bat kam yau kerta uletho bom dan jengtep ke jingialang pynbna kyrtong ke UDP kebalong hakah ndreu tarik mentau no opera hajar arpuar. Bad uneu nong yalam bala kamrem keseng UDP udai Bah Bindo M Lanong. Ubala keno aba amsyamladan kinong yalam jong keseng UDP ki bala pentip yu halor kene ke jingialang pynbna ki kyrtong ki bani aireng hak election MLA kaban salong hakasnem hajar arpulai. Bah Bindo M Lanong ulapan pau ke jing ngorem halor kene ke jingle ki wei pat kinong yalam jong ke UDP. Bad ulaong balada sngodan kam ula bantau da ke wei pat ka sengsan perthai ke batamai. Imat kal asyai fi kabede bat ini kam nomor yang tiket ru kila ya de berkhat hil aslam ba ya kan gram kin ai be hi shawi te ya katana du bunai wa ar kila islam ta ter ngala ikan dua arsil lain parti la songlang la don sakata ka core committee la don sakata ka naka district ru te na baro hi dai berkhat hi ban tiket banum ayanga sei ban ashawi ngatenga dai gunok seng jang UDP te ngat hi kat ba kat hadu empat mi ke iki ke ba syai ke pada syai kedar tekemut palakin ban obang amde kemun halor kene jo sa dina tiket pat trai fi finde kumno trai fi pihak resign dari UDP fensa le kan kontes kum independent na kumno finia chang mi span question ban resign kami da jaba kelapa itu tahu puak kelapa sih te ngaruh kalau naduk pasang kalau ada pensyai bah kalau kere bukan jelek nak di konstitusi nongkrem hakabah kepada rating kebolong ke konstitusi barim cuma kadon lang tinggal kere kalau pentip biki bah kalau ya sekaman entah jingelek ben te initially in the beginning agak sedang teladang adon makna ka kunhuan ru ya kata kunhuan kin ka election commission kanum pat Kenya ka kum ka kunhuan ka ba itu tenri kunhuan ka ba da recognize kan sulong tang ka registered kum ka an ya ka an te kalong bai in haban register ber election commission yang tangin sale te hadian jongka election kin pekin ka no kan ni parti ke yo percentage bentar te hadian kata kila ban berkhat si ban ayu simbol nak bentar kata kasing te ya mentah kan nang long ka kunhun bad kandang long independent satang ladang ayele naki parti kibai pat kibadon jinga dei long ki national party let's say congress let's say BJP let's say kibai te kalong banyale long ke kalong dengan ngambon nomor ngampat jukula seng menuru te ngane bihaju te na takadaw ngasoba banyak ka bang kelai ka seng ngan jiet ke konstitusi ke batamai tengah jiet dikata ini kata arja khat pra ka UDP kam don kandidat na nongkrem uniu bakimut banai uyele kum independent mutua udon khnam udon kongres men kan uyele independent ka UDP kam don kandidat arja khat pra nongkrem tengah lit na kata apa kam don tidak lagi ayu way let's say Bah Arden bola judon berngi te Bah Arden rukun dia no
nam syubuk lah dah dong ba arden ngamlech te ndri ba kerden ba arden ula kandri ano den na marmam simdon kan hidir arja pra nanu keren kalai tengah lai tengaru ladep keren de kapasai da nduk sedang ba tiket kenuman sepi ngaru ladep keren du basai ba yele te orpai te keladon be ten om kumno ba kamdon tenga nyuhuar man sasis sa anada tem gua long nampat poi pro nampat poi pro sa kata tem lu nampat poi pro do bakun kiai me ki giun batai me ki nga kadi tangkania banshu penkesan ya ladi sang lagi mala lani ki bit kimtip kita ke bangai kado ya pi mentan terdekat ke partai baru kawai ke baklan ke ri ke Amerika udah punya buri buat propose nem ni ngamna punya i mekalia I can do it much better than them